ئازادیا ئۆلی لە جیهانی دڕەوشە گەلک خراپدەیە. ئەڤە بکورتی ناڤەڕۆکی راپۆرتە 2017 وەزارەتە دەرڤەیە ئەمریکی بوو سەبارەت ئازادیên ئۆلی لە جیهانی. راپۆرت پێداچۆنێکە کوورە بەسەر ئازادیا ئۆلان لە 200 وڵات و هەرێمین جیهانی و وڵاتên وەکە چینێ، ئیران، کوریایە باکوور، میانمار و عەرەبستانە سعودی دەست نیشانکردنە وەکە وڵاتên ku خەمە تایبەتە ئەمریکانە ji ber reftarê tundê wan welatan digel kêmaniyên olî. Li demê weşandina raportê Wezîrê Derve Mike Pompeo got ev berpisyariyeka dîrokiya Amerîkaya ji bo berrevaniyê ji azadiya olan. برو پیشوبرنا آزادیان و سربستیا اولی برو پیشوبرنا برجواندین میا دما آزادیان بنماین اولی آزادیا راگهاندن و جوینان لجر هرشان به امشر و ناکوکیان دبینین نتناهی و تیروریزمه. وزیر امریکی گوتجی حکومت و جواکین کو خباتی ج آزادیا اولان را دکن پتر اولنا و خراگرتین و با آشتی دجین لوان او ارککی پیشینیه حکومت سروک دونالد ترامپا. راپۆرت گرانی دادنێتە سەر وڵاتên باشوورە ڕۆژهەڵاتە ئاسیا و مسلمانên ڕۆهینگا ڕاستی تund و تیژیان دبن و نەچار دبن ji walên xwe birevin. Serederiya digel kêmaniyên Budî li Myanmarê jî nimûneka diya tapaserkirina xelkê xwedî bawerên olî. Berevankarên kêmaniyên olan li Iraqê dibêjin ji bilî ku civakên wan bûne qurbaniyên komelên terorîstî ew civak hêşta piştgih xistîne belku azadiyên wan jî vebirîne. هو خلق نشي بزيفر أفان منطقة إجبر قالك تشتاي يعني إنه هذا مشكلة مع رئيسنا داعش بتنين إنه قالك تشتاينا شيء في صراعات تشهد بين صراعات بين جهات عسكرية صراعات بين جهات سياسية مصطلح البي منطقة ده تشهد بين إجبني بكيجي حرية نينا يعني حتى أقل شيء كان بيجي حرية التعبير نينا مروفنا نشي بسراستی بجه چه کیماسی هینا یعنی افتشتی هری خرابتر ابا وقتی مروف نبجه چه کیماسی نه چه مچد ام پیوستی چینه وقتی مروف نشه وان تشتاب سراستی بجه اگر چی خطره کوملا دولت اسلامی داعش نمایه لی چاوا امریکا دی بکاربه کیمانین اولی لی عراق بپاریزا لدمکو هفرکیه که دی نفبرا کوملین چکدارین چند آلیان دا لدورین وان بالوز تایبت آزادیا اولان یا نف نتوی لوزارت الدرفه دبیجه حکومت کاریج آبادان کرنو روشا اولهیا وان هریمان رادکا. حکومت گرانی دانای سرگهاندن آلیکاریان جبو هرم کیمانین اولی بمبستان و آواکرنه هندی خل و گریانه لدوی روشا اولهی باشتر با آلیکاریج بو آبادان کرنا هرم وان پیدوینه. از دلخوشم کنه ما دست پیکریا و داعش هاتیا درخستن اگر نپ یک جاری بجی لی کار پتر دوی داکو او کیمانی وگرن وارن خوا لدشتان اینوا دوی ام کش و هوای آرام جوان را آماده بکین حتی کو ترس الجموان نمینه دماوتگرن سروارن خوا. ل 2018 20 سال درباز دبن بسر قانون آزادیا اولان یعنی نتوی کو کنگرس امریکی پسند کریا وکا بشک سرکه جی سیاست دروین امریکا لدمی سروکاتیا بیل کلینتن. وزیر درو پامپیو دی بیجا جبو بروانی کرن و قیم کرنا وان آزادیان او دی وی هاوینه جوینه که لسر آستی وزیرن ولاتن همان باوریا امریکا های ریگ بیخا نبتنی جبو مشتمران بلکو جبو هفکاری و کریاران. مازنکار بدستین امریکی باور دکن کو قیم کرنا آزادین اولی رول کاریگر هیا دی شر تیرور دا و آلیکاریا گشکرنا آبوری دکا لسرانسری جیهانی.